Kakasi Student Union KSU Central Executive Council Hakanop Haisngi Lai Tarip Nailar Ajar Punreu Haka Jela Mujran Secretary Usamla Ruben Najar but Vice President Usamla Penkemen Sanmiet Kalawan ban IT Dagador Khas Shau Mintirang Ba Kajala Konrad Ke Sangma Bandawa Pentrika Me Santli Kimat Jingdawa Kini Kimat Jingdawa Ki Kentop Ya Ke Jingdawa ban pendam ya ke public hearing jong ke Shri Simen kapalalong ha ka live wetrik naitung arjar punreu ha ilaka nongkli East Gentil District ka seng kala dawaru ban weng kam yo deputy commissioner but superintendent of police ka East Kasil District lembat ke officer ka Meghalaya State Pollution Control Board habakren sigilat patai kubor usamla Ruben uloong baka seng ka aipor khatsan sngi ya ke sarkar jela ban pentrikam ya kini kimat jingdawa bat maham balada omla ban lei hapo katai kapor ka KSU kadmi syamanan ban penlong da kejeki paipa usamla najar uloong ru baka senjam jong kaseng kadai namar ka jingsngo baladon ka jingthok bat jingpen khen ya ka hoki paipa hakabai de bat ka public hearing jong ka Shri Simen Shushu ulakeno bayaki ba persya public hearing omsyam lasya ban rung syapo ka jingyalang wala ka seng kala dep ban pentip lepa show DC bat SP badai ban alat ya baro ki bakwa banisim menta wan jubu dorkas ko jubi mutagasi kala itrik ko gas Azhar Punreu yo chief minister Johajala kadi halwar santli kiman batni ai por khatsan sni ba pentrikam kiman lem kuta ka seng hapshim nikmi senjam baniki ka seng hapshim nikmi senjam ban ai por khatsan sni sarkar nomor ba nilai I ya kajing syak punggor joka cek Punreu nak yang joka sarkar kabalaja ketika East Gentil District kabudi baka Shri Simen kajing thok kajing syukod kajing lamlir yang kalian ka sarkar kabudi baka MRC bat kiwi man ti ila aiport khatsanski ya sarkar bakin pentrikam kini jingdawa cui baro lem kunta kasengkan ban wiki lat handrei ban mi ba punyaki ka banikong ka jingdawa cui kalau ban weng ya ketika public hearing ban cancel ya ketika public hearing kabel aja kabel juga season amdi tamban weng ya ketika public hearing haraju poru di ban weng kam magor deputy commissioner USP ke East Gentil District iki office beras juga Meghalaya State Pollution Control bali ni dawa ya kata kalau ni ba ratus kat kum ki la patai kor pilai cover ni news ba iki ba persya bani chai hearing kimsha RC nalai si shwa ko na kalian jo seng ngila indo UDC ngila indo USP ngila omba man kapor dengan lit dia don community kerja public hearing ki don bet ki ting sharpen wet na kalian jo ki patpa ki brave ki bekerjaan ba ki ba abai bisa ki cement factories ngila baki ki ban ai free passage ngi baro ngila patai ngila shim phone numbers jo ki police in charge baro ki ban yarap ko to sani Henry hatu wasni hapor ki lit pat ki dekhot ki jui na kalian jo seng stengmir hapor ki poi hata kalinti ki bodum isa kawang gas bagi sakot no stengmir minmir ki kawang gas ki pulit mr pot ki kawang mau ki mafia jo ki Shri Simen ki labun la penju labun kali kala juga labun ki bamsau haka ju poru undai data kadu ki nanti ya kata kasuro pun bamla belum ailat banlek bayanu itu bagi leciti siapa jaka berdun ke public hearing ti kini kim la banja dan kajing tip jung ki pulet krem kajing terekam kajing snokti lang juki pulet nomor ba ha tu beling ila ngnu penong tan nomor ba ha tu singi la tak spasi ni aku UDC USP iki tanat ki badan juki area ndai undan menurut topik yang aku tekani kadeka konspirasi kabahir takada ba jingdawa ka jingi bani ko kadi ban scrap kini public hearing nomor kadi ka jing sat thombor ka jing don bor jo Shri Simen buat ke sarkar buat kum ka seng mla ban aila do bentar buat bangin mengkam bu ki UDC SP buat ban misi du ka departmental postings persyaiki ka ba kadi halor ka MRC nikila pakai kubur ngila pensu nak pos kubur halor ka jing long jing man juga MRC Henry ngila air ki tu asya sarkar ban syabak kai bagi omki kamdei nomor bagi file ki API ngila tip ya kastis cuma MRC kalau kuno Henry
kejingkran juga Deputy Chief Minister hatu sang Perston Tunsong kadang penbitar kapan klub ini wala ngina don kifat selagi bapya ngina tip shy kalau kamu cuman Henry belen idang mut ban lam liat mut ban gran foto kai kalong kabang nakalian kasing ngina ban tiang but ngi semua bala suppose na mentah mereka atau don kamu sendiri wala tang ban kita isin juga masih wajah abadon tu kita kadang ile aku ban weng te balik ke sarkar ka ko weng ya ka kampung putri kami harus MRC lesi ka don ke sha London kabala ka jilawa ka jimi ka ban putri kam yo ka migrant worker act hau usna parza aku saw nakalian kaseng kala don ka jingki ban kendang ki barjala ki ba bantri bian ki barun bian ko ka jila kumba arjar tamu ki barjala ngina ape ko ki sorsulong ki district hatu kopor nakalian sarkar kalau khot ya keren ini kalau amen ya kata ka migrant worker act juga jela arjar arpo bagi tersat no tai kenduan juga work permit hantar hari itu ngilamut bahkan terikam katakaan Henry hadu mendapat ni bah katakaan kapat position shunu la asna menta kadang sudi lesa wala apa sta cabinet kala abu syukur house sendai kabaliran kalau hadu menta kita terikam te beli kita terikam lesi kanya benar lam kashri semen nomor kiba nomor itu ki menteri baru kiba lagi ni kan nomor kashri semen factories baru ni don ka jiksuba ba ki don ki Bangladesh ki baru tre itu nomor ka don ka jiksi ka baduna ki Henry man ka po lagi ban toket ni tho ban expect ki na kan kulit lagi buat penyak kim ju ala ni balik itu kadon ke isilenda nomor takra wala ka muassasi ko kam lesi kajing rung juni kini barzala kadon ke klub talasi ki haban register yang di untuk yang register yang kasih te kadon kan dita te kini ki borong ni stu kadon ka konspirasi ka bahe ahlo kan kamat ko masa kalau tung jam ka ahlo atma juga ka bingkong yang ba di Bandung no plus review ka ba nomor bakat tung ka guideline asal sendiri untuk sarkar India kam syashu bandon kan plus review nanti di bukti bertubi dan resident force Henry ini pada sebuah jelas ini pada kapal review kan tentu itu balik kuat balik ke plus review nomor bakat di tek tangkumu banyak tapi kita beliau cuma buat kini kayak benar lagi kini hikam bian juga surga nomor bar dihiyo bantet kita beliau cuma haka juga poru kiyo penduduk kami kita beliau akum kini kita public hearing ini ban record segi penjam kuntar ter haka beri bagai jupun supaya nilai keren supaya di Bandung ya di penterikam motor di reforms di suggestions mengenai apa di pakai MPSC tak lengkap tu kan ni kenduan di balak terikam dari omro hakikat di sini empat terikam dan kanu kita pada dulu sama ada besar wilayah kan ni di hadu taruh 4 bulan minta setelah hat banyak keren kita ini di Hong jam bahajuk port di wir menbudu kindan ka special SOP dan standard operating procedure nomor begini kita kemudian ikatan kami juga nomor kindan pengembangan kindan guideline ke tap comeback ke pemen buat ke bakhadu ka jingdawa kabasan kalau halor ka isu juga negeri lah kemudian mau azar urusan cerita ini lah ya Allah kemat dari first jong dari ke negeri ban ikran Jepang reservation ban ikran Jepang kiwi mat bakta ya ka negeri hatu por ka di kesonan jelahi ka bawan batula ka bawan dan pinisu ka omba meli ka cingkat sakra jelah ban pembet ya kedung kan rapo negeri sebagai haj industri Henry asis na minta kita kesimpulan di lotang kicin talk sudah Istu imba untuk negeri setama apa kadi kacak semua kajing pansangnya ya rekrutmen kan kita ya kita kacak semua ini ada cuy soklikti ya kapos macam kundu ki minister kundu chief secretary pertama kamat Henry hadu minta kampas mi kan jing sesuatu te nakalian kesay mila kadang banyak ikut jumlah top ikut syukur baka jing tombor jong ka sarkar jelas
tingin sim la shuban leisha ning shum na shuban up kita ke igi baro tingi ngai por khatsan singi ya sorkar Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya